Office Jong District Sports Officer, Southwest Khasi Hills District, Ringkat ke Jingetrai Langbat ke Southwest Khasi Hills District Athletics Association, minta ke sengi ke arpu khandai terek uyayong arhajar penriew, kala yo aban play perda ya ke 12 Southwest Khasi Hills District level inter-school athletic meet arhajar penriew Harowal Lyngba Stadium Maulangwer, Southwest Khasi Hills District. Ubabi Kharjana, Additional Superintendent of Police ka Southwest Khasi Hills District, ulalong kum ukongsan hakani ka jingalang, haringkat ka jingdanlang ubadi singkon, District Sports Officer, Southwest Khasi Hills District, lambat kiwede. Hagini ka jingale kai ka bahe haga district ladon hadu sau pautali ki skul bat kumba praspa ngut ki nongïashimbynta kibalawan banyakun haki jat jingale kai bapher kini ki jingale kai ki kynhup ya ka jingmare thong ka shotput ka high jump ka javelin throw bat shibun ki weide ki jingale kai hakini ki laisngi hagasngi play perda lawan sakhi langru da ki nonghikai ki khena skul bat ki paidbah ki babon ki bala ai mensim bat kirsha ni ki nongïashimbynta ha ki jingale kai bapher kani ka jing yakob ka longru ka weina ki lat ba corridor men pin ya ki sap pat ka jingla jang ki khena skul ha ka liang ka jingale kai sports ha ka district district level inter-school athletic meet 2026 in a spirit of fair play, respecting and abiding by the rules that govern them, in the true spirit of sportsmanship, for the honor of our teams and the glory of sport. Thank you. And in line number 7, we have nongïashimbynta from Lyngba Presbyterian. Once again, a loud round of applause to our athletes for securing first position in Mumbai Marathon 2026. Who are athletes who have done the state proud, that is Mr. Krista June Pathal, Miss Balarisha Thirnyang and Miss Bethleen Makri. I welcome you on behalf of the District Sports Office and also on behalf of the Southwest Khasi Hills Athletics Association. You have done us proud, and we would take this occasion to recognize your efforts later on when we give you a small token of appreciation. I take this opportunity to welcome all the schools who have participated, who will participate in this district level athletic meet.
For your information, we have a total of 40 schools and over 800 athletes who will be participating in this 3 event. So this is the one of the biggest event in the history of Southwest Khasi Hills as far as the athletic meet is concerned. So I would like you all to know that we have had very few representation, but this time it is my pleasure to announce that we have the biggest, that is 40 schools and over. Magazing kedok nanti lakam yeti dengan em gajing duk magazing kedok kanwa nanti lakam yeti lada bidon gaman berjuat kami kong kadai gaman berjuat ada yang gajang pi waktu presiden kata kadai gaman kata tadi domination waktu presiden sisa yang gajang pi lada pi mana kasih dipenmat ikowe kasih ban ilanat ilade Pandat tegat susu, pandap susu kita kasap bang play wah happy. Dan kalau sisa dengan nilai kai sport di Ukraina. Nampak abang ni tu di shemphang, khana shemphang way nilai kai football pilih kapathai kelapani. Aduh kata. Pilih ruan kalau yang batuk upas sutrai nang higi kansa. Udai nilai kai football ni nambah 4 support jadi dari nilai kai football jungi nilai kai tangi tournament di barat pergi club di barat. Dari pynphriang yang puanju pilih orang urang elakaiokraw. Kumpa introduce ui ke football kepada South dan kata. Anda introduce ui ke football, pilih orang jeng ia yang kata jeng elakai football. Anda orang yang jeng ia yang kata jeng elakai football, orang ia kata jeng elakai football. Bandar lalu ia lastang kiri tekan nama kasap kejemu. Haka kerta dapat kat saus nem. Kita gini lekai sport, kita lekai di klub kita bahaya harga riew jemu. Kita akan replicate ya ke baru akan lihat baru lekai football. But hadir kalau pengam mulai lekai, bukan ini baru floor pernai maka pertai kalau benda, baru lekai baru tam maka pertai kalau benda. Yang kau akan nongni. Ya pergi kena, mana pergi dan kita jumpa wasisha, penong yang ngelak ke bakra, wasisha sisni, naduh danglet pergi ban ngelak kalau boleh ngelak dan sedang ban sandur dengan boleh ngelak. Lalu pergi le, kata kam, kalau pergi ban iet, kata ngelak kalau pergi ban penut, net ban mesin, pergi ban kelawang adik itu kam kalau pergi. Pada pergi enam ramai ngelak itu, kembali ban sangeno, nama Nong elakai wakrau sen bolong burung kibri wong bagi sangi no shwa bagen jam yau lanjong ke jingjam san meta na lanjong ke jingjam bagen poi sen thong ke jingjam ki sangi no ngai ngong ye pi sisian ma plus dang yo no bekam ide dan continue ane yai peteng hado pun yo ya ki jingjam nampak ban friends dan mashuai dengan ini gitin island seal ye pi Hero pemdai benong kajing kerdo kante lakam ni kajing kajang pi. Nai pemdai dua dia kajing kerdo. Long kita ngelakai ke berkau. Ni mencua per bidang ngelakai dong ni kolas itamang rudi Kashmir dongi. Ni ladai lupa national level players ngelakai. Ni orang ke opportunity mungkin ngisai ngelakai. Bagi saya one shot mark kajing ngelakai kajing mare iki ngisai jual di gold medals. Hero pemdai ngeladai. Penong kita ngelakai kita tebet kat khamtam yang di dunia yang nama terburam kita de sandor yang ada way ke jompi wat penbat kita nak berkopor jompi kita kiba pijet bagi batang kita buat ke jompi dari penbat kita buat ke jompi kita kiba tei kita way ke jompi kalau kam kita tei kita way ke jompi hakali kita pertai kita kam ke bawah kalau kam kita pijet Yang kapor ke jampi ke pathai, ke penjat yang awal ke jampi ke kam ke basniya. Kajing di drugs, kajing di kian, kajing di ganja, ini kemana kejet yang kapor ke jampi, dan ke pensat yang awal ke jampi yang ke pathai. Kani ke kam ke basniya, wajib berdalam kian. Dari kajing pulih, kajing ke sport, kadai yang kajing yang makalawai ke jampi yang ke pathai.